Aiele sui ano famo Eone upula upele famatala inai Singa no fatula wala wala lata Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia su taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa i le amatanga o le vai o sa fōu o tātou o mafuta. Ia usi mai ale whaafoga le tautua whaawau o tala mai lo tātou o tano. O vai maunga tāsi ma vai maunga tolu o nisi eo i tū malo whaapalota. Wa whaailoa lau tele ilunga o whesota inga tele vavave le social media. Le aveai o ni tamali i se to'alua masui tau vao le palo ta tele, o loo so ai nei alo tātou patano. O vai maunga tolu o leo ua whaailoa i se tasi o matai o le fioanga o maangiangi, le sunga tai o li iseu taima le langi sauni a fiti. Lona aveai masui tau vae langolongo ina le vaenga whaau bufai e pui pui a ia te tau o tangata, le hero PP. O se tamali i sanga lue le mtanga luenga o whaamasinonga, ma le whaafoina o matau butau whaamasinonga le tele o tau sanga utonai, ae na wha au au atu lana tautua i le malo, i le mtanga luenga o aonga maangano. O le sui whaipule lo a vea nei masui usufono i le pālemene, mo le na fōle i tū malo vai maunga tonu, o le fionga lea lauti mu ia a fōa wele se va ai. O lo langolongo ina le vaenga wha upu whai o le wha atua tua i le atua Samoa o tasi. Sa manu malo i le palota le titi, na toe sa ili eise sui usufono o le i tū malo palota, i le tausanga e lua afe lua, i le o tu malo le fionga tapunu u Nikoli Hang, na manu malo i le whainga whiriwhiringa, a vai maunga tolu i le palota tele o le lua o lua tasi. I le tu malo wha palota o vai maunga mua po o vai maunga tasi, o lo tu lai ai le tovi whaipule, le fionga sula mana ia tau ili tui vasa, ma o lo ia lango ina le vanga wha upu whai, e pui pui ai a te tau o tangata. O le stona ina te nei, na mamoli ai i le vanga wha upu whai, o le wha atua i le atua Samoa o tasi, le sui tau vama i le fioanga o lau lii, o se tasi o nua e o fia i tutonu le li o lea i tu malo palota. O le fionga paunga tala le lei paunga, o na whiriwhiria lea i tu wha upu whai e lango i ai, ma tau vai leisi palota tele. O le mamoli nātu o lea ta mali e peo na Samoli mawina i ata na wha asara lau i upenga ta wha ilangi, le fio atuai o le fionga i le sao whaapito, le fionga le niu vai niu teo, manisi o matai o le fioanga. O paunga tara le paunga sa avea ma Palestine, o le whaalaptonga o tālonga Samoa, le Sasnok. O le lima tausanga o mawai taru mai te semo le tausanga lua o, na tu ina atuai tūlanga tangata nu upo o Citizeni Samoa, i tangata e toa se furu wha, o isi atunu i fafo sa tālo sanga. O le ua wha o popo pēle nu melo tangata mai fafo ua manuia tālo sanga, mo le fia maua o Citizeni Samoa. O le vai aso na te nei, na wha mautu waile a vea ma tangata nu o Samoa, o tangata e tolu se furu maleiva, o nisi o urunga li i malata u whanau, o tele tau sanga o au mau i Samoa ma ngā lulue ai, a o nisi o lo whaatino o lata upi sinisi. O le fionga le tamai te ipale mia, le fionga fia mena ami mata afa, o ia le minstao le ofiso mata abutau whamalanga inga le malo. Na sau noa e whaafiteia i la tau o maua Citizeni Samoa,
I le lātou sao le tamau a ingo le tino. O le tuai maua o tali o tālo sanga le tōtero I lātou, o na sa whetau I le teimina mai ai le isi whaatau tonga o tangata anu Samoa, le se furu ma le whāna whaamanuia ina tālo sanga, I le whaai ungo le tausanga e lua o, ma le pipisi o le whaamai koviti, ma tele ina tāo fi ai nisi o au nanga masani. O I lātou o manuia ma talia tālo sanga mo le avea ma tangata anu o Samoa, e malanga mai nisi o atunu o Asia pe o Saina ma Intia. O isi e mai sa sae tūru tonu, e pe o le atunu o Iran, ai o isi e mai le atu Europa, ma isi e mai le Pasifika. E le ngata lo ngā lurue nisi o I lātou nei le whai o pisi nisi Samoa, a o nisi ua maua so tanga, o na ua mau paolo pe whai poi poatu, I nisi o tātou tangata. I le whaalawi lo ai o le pesi o le tātou o tunu I le wha mai fiva po na iwi, po le tanki fiva, e ono ngā senga se fau o wha maunia, ma o atuai le numele le sifuru lua I le te minei, I lātou wia wā fia le vairusi o le wha mai, o wha maumaunga mtanga ruenga le soifua maloloina, ma I la so sifuru whao a perila, e o atu le so lua sifuru le masina nei lava, o lo o wha iloa lau tele lea o wha inga o ngā sengase, o le fiva po na iwi. O le vai aso nei uto ia e umai a onga mo le kuatalo na lua, ia mai ele tele tonunga o le vai aso na te nei, sa ngalu dua I komiti ma whai a onga o a onga umai le tunu, e wha ma malo to a ma whale a onga mai la pisi, ma o taota e toa ai le vai, e ma whai ona tautu ufuai ini seti o namu e whi ave ina, le vai rusi o le wha mai. O lo wha malo si e pia whau tuanga le soifua malo lo ina le tunu atoa, I awala o pui puinga mai le tanki fima. I le tausanga rua fesfuru ono sa avea imalo I asiria lo tātou malo, le fionga le malu Herman Retzlaff, e whātau sanga sanga rua I le atamali I le tufinga, ma ia tu ua ai ai toi tali watu I New Zealand. Peitai o leo wa wha ilo lau tele mailo na filifilia, e avea o se tasi o wha masino le wha masinonga whai tu malo a New Zealand, a o ngalue ai o se lo ia I to tonu o Aotearoa. O le masino fau o me pe o na wha ilo I se pepa o wha saralonga, o le a wha tauto ai, ia le fionga ia le malu, wha tasi ai maisi wha masino e to lua ua filifilia. Wa amata nei se isi au aunanga le pulenga o whalemeli a Samoa, wa langolongo atu ai ma fesoa swani, I le si tia o tupe maua a pisi nisi laiti, e peo le ngau sia leo o loa tau lima. O le ofisa tu tonu o le pulenga o le whalemeli le taulanga I pia, wa whaatau atu ai nisi o ia o loa ngausi, ma wa wha o popo isi fo I tautua lo o whaatino e lea au aunanga le malo. O le te tai o le malo le fionga le tamai te palemia, na ia te talaina alo ia lea wha o poponga o tautua, a le pulenga o whalemeli, o lo taunu I ei meri mawhiwhi mai fafo, ai o lato whaia fo I le au aunanga, o le lafo ino meri mawhiwhi isi atunu o le larolangi. O lea wha o poponga o tautua na whaia whaatasi, ma le wha alawi loa ni ta'wale fau o le pulenga o whalemeli alo tātou atunu. Tala amatai o le nei vai aso, Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Le wa tula mele tatu temi le wanti le nefu vanga la fiafi wa iwa minute wa te aile tu la fitu ya male tu le Radio Samoa se fululima iwa tolu a momfen fa fonga le tatu tenu te fasala wino tatu tala ya pe ona yeile ni ya fiafi na songa fua male amatango le neva yaso ile lofa malanga le leo le tua te na mai folo tu so ifu mo wia le ngata folo se mata wala mole tu fa wa wina ya o tatu fe au mga luenga me se foi tiute ya male tu ya e yo onga nei fa na ina ua mai ale lua nei va yaso sa malo lo le nei fa na I monta malawa I po nei tatu ainga ya ma tu e tapina pena masa ili na ia la tu mea onga ia wala wa fo ile tu e matalia ia o fe au mga luenga me se onga
o le ngei kuata pe ona iai. Fai foi ona whaafonga le tātou tinu i se whaapoponga na o tātou tala mai Samoa. Saunia mafonga na atu le tō whautanga vai tipi o tanga vai sesi ona whaapoponga o le amatanga o le newa yaso ia male temi muli foi o le nei yaso pe ona e whaafonga mai ai i le tātou tala o meolo tupu i lau whanua o le tātou tinu o Samoa i le amatanga o le newa yaso. Tāl vanu le aso atai au o le amawhai ona te maua i seisi ona whaapoponga o tātou tala na mai Samoa ia mai le tautua a le tō whautanga vai tipi o tanga vai pe ona iai le amatanga o le nei fui vai yaso. O whalofa ma whaatalo whantu le paia lasi o le tātou tinu mano le seifu mruia mano fui le ala usu i whi au mngaruenga pe ona iai tātou i le amatanga o le nei vai yaso i manatu le fui sa long weekend tātou ia ono le aso malolo pe ona iai tātou le aso whareile o le Anzac Day ia pe ona maua foi sina so e whapena ia ona to e whawhanga i lau moe whalava lau moe aluako i male aso tonai ioi ia aluako i male aso sa ia manatu sa e usu malo si le tai ona li la wale amatali o whi amanga luenga pe ona iei tātou melea ia ua malama atu wa mavai atu le malama sa tātou iei whi amanga luenga ia le wau fitia le lalo langi nei le pōngi sa ia malo le ngā lue malo le wha malo lo si malo foi le taua ta i thea mga luenga pei ona masani iei tātou aso atao le tāl valu te ina tuele to sui fumaruia le ngata furio se matuola o le atu mawe sisu na whapopongo tātou tala mai sa mo pei ona masani ai ia o tami masani la foi o le tātou sa vale tu foi tātou te asia le tulanga le talo le tau mo tātou ia tau ala foi lo si le fia o le tulango i le talo le tau e whaanga solo i ei au fufuanga mese nei Port Kalame o le nei aso le aso atai au whapena foi ia le aso lulu ia ma le whaanga solo atu tātou whai unga le nei vai aso ia ai le leiro si le fio tulanga pe o nei le talo le tau mo tātou ia ona tala me wha solo le tātou Port Kalame nei tātou musika mo le manawa ngaruenga le ngata foi le o ele na wa matalia wha ngaruenga nei fiafi ia po mātou le sifi po i o kā koi whaakele foi ia le kami le mea aio e kami ia ka le kei me whrisi moko i alu ku ainga e ai e koe alwaka vai pule awa pe o ngaruenga ku ainga ia la koe ko whenga ruenga kasi kura ia vai singa pai la ke foi lele ke moi e au kafa ia ka kai me le lanti e ngofo runga e alu sisi me e lantai e koe raku koe wha au au wha au ngā ruenga ia ole nei foi vanga ole a fia fitalo le tau Fatalo utala nei o le tau mo le so mo le aso atai au mo au kilani nei. Wingo le tau mo le so e au o le nei aso e iai nei timu to ulu mai ono mamafa mai timunga i le awa uli. E angi mai savili mai matu fa solo ina angi mali e mai sifo i le nei aso. Vevela fa mawina mo le so e luas fulua tikeri ma le malulu e se fulu fa tikeri. O le angoto i fule lai le afia na nei i le ono minute te ai le tu lai ono. Mo le aso atai au o le alelei mai wingo le tau se i vanga na ai na iau e ufitia le langi i le tai au. E angi mai savili mai sifo fa solo ina angi mai saute. Vevela fa mawina mo le aso atai au e luas fulu tikeri ma le malulu e sfu tasi tikeri. O le au soa ele lai le toi luas fulu minute i le tu lai fitu ma o le angoto ifo i le fa minute te ai le tu lai ono i le afia tai au. Lau tala nau le tau mo le so ma le aso atai au. Papopo atu le talo le tau mo tātou le nei fuwanga la fiafi se vainga le ngati whalo le tātou o tenu marika leno le whainga whaiva ea pe ona ripotia mai o fisa wa ai tau iau kilani whaanga solo i au fuwanga pe o masari ai le amatanga ia whaatase fui mare o ngātou tono le nei vai aso whaanga solo atu i le whai unga o le nei fui vai aso i le lofa mareanga le leo le tua ngata i whale mo tātou le nei fuwanga la fiafi au kilani sua le ngata i whale mo tātou i manukau le nei fiafi i le whaminute te le tula e lima ele tai ona lila mau mali atu le lus furubidute ele tula ono ile fiafi le so panga solo mai tātou le ngata i whale one hunga po one hanga fa mawina a whatonu le tula ono le tai o sua le ngata i whale mau mali atu le lus furufitu minute ta le fitu ile tai o ile a fiafi le so panga solo mai tātou ile tulanga pi one ia ia le ngata i whale mo tātou i manu kau het se whamawina ile fa lima se fulu lima minute le tula lima ile taona le la sua le ngata i whale mo manukau mo mali atu ile lus fulu minute ta leono ile a fiafio le so whanga solo mai tātou se vainga o le ngata i whale i muri mai pinti pēwha peo ngai te lata tātou ile ngata i whale le na ia ma e alu i te whangota ia i lungo o le pupu maa ia ma au kawha vaenga ngai mai pipi i ma wangi ke wai pa uwa e li keri loa au
Afatonu le tula lima ile taya whapena na sua le ngata i whale muri wai ia to e maumali atu ile se furu fitu minute e le tula ono le fiafio le so o se vaingara le nana kalena le whainga whaiva mo tātou le nei whaivanga ole a fiafi ia matulanga pi o nei ngata i whale ole tātou tenu kalena le whainga whaiva le whaime o le so ile asunga fua langi le lei na winga tele le ia mo tātou le so a whapena atu foi ile aso ata au langi le lei fulu tulanga le tau ia le ngata fulu kalena le whainga whaio whanga solo atu ngata tono neva iaso ia mai se foi ia le aso tofi aso wharai le lefa mai beautiful pani April tulanga le kalena le whainga whaiva ia whanga solo ia le tulanga ia o le whango tanga mo tātou ngā e manga ia i le whango kei li maruru kiri sila fia le kulanga e whapenga o ngā matangi ma alosi le ngalu ia au sionga lave ke leilo au whamonamole siau kama au ke alu ile ialo walu ke e whakausa wia le pekian sei ia po whela wafu i se vaenga maua isina wia whareia ala e sao ngale mulu sui fua o ki fia kama whango ka me alu maka whanga ia wae kaha o le ngaru fiwa sui langi le lein tulanga raka lena whainga whaiva mo tanto ripo te maro fisa wa ai tau i au kilani. E o whanga manu i ululu o la au awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Whaavitai whaaloalo. O le nei ua whaitau atu ua e le teu i le pāti te vao, a ua e teu le pāti whataloto. O nei upu e whaailoa ai le anganga whaavitai. E whaapele tala o ainga Samoa yaso ia. E tofu lava ma pāti, o pāti whataloto, e whaapele pele mo le matai ma me whaia le nuu. O na whatoa whaonga ailea, a o le pāti te vau, o le pāti le e whaiei tia le ainga i so uma. O le alala le nā, o le whaafitai o le malanga, au ma ua whaonga e le ainga le pāti whataloto o na olona whaaloalo tele ia i lato. O lona whaonga ina, ia, ua mafaulu ma ua mafatotonga au tiunga mau whaalolonga. Ua e teu i pāti whataloto, ma lo le whaaloalo. Manuia lau whaasau. Alofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ia, o le sunga ia asiawa tui pea Antonio, ma le tūlanga nā pe o ne iai ia le tātou por Kalambia o le nei fuivanga le fiafi mau wha samba moni. Ia, ma le tautua le sunga ia asiawa tui pea Antonio. Ia, pe o ne le tātou por Kalambia le nei le amatanga o le nei fuiva yaso. Seisio na wha poponga o le amawhena te maua i le asua tae au i le lofa maranga le lei o le tua. Asa yo se me se yo fa fino ai ma fa talo fatu nei tātou wo. Ia, ma pa anga pe o mau ma le tātou por Kalambia le nei fuivanga le fiafi Male tautua le Radio Samoa. Ia ona tātou o ile tāsin tātou pise uro fuli amakanga rwa yasu i whai le mua le mea. O fui ke ngā ui keringi kiwa ngāse ngasi. O fui mingo i keringi kiwa ngāse ngasi sis. Ia me se le kau maruru o le tau atanu le wasau. Sina leo malor se i fuamanuia whaaftaile whaantasi mai. Sia uso ia alpati tonga ngae i oe. Ua wha lima o ngasi moko. Sia uso ia alpati tonga ngae le karsi moko. Halo fatu sa mano le ngalue ele nei fuivanga le fiafi. Nese ta vale malor so i fumaruia whaaftaile whaatasi mai. Whaatalofa ma whaaferoa ia whaaftai a mosa. Ia mai melepone au se talia. Le au pepe Yohane Tindonga whaatalo fatu le au pepe whaaftaile whaatasi mai. Le ngata fuile whaatalo fatu le tātou por Kalame. Ia molesi sa ngapolu tele. So i fumaruia molesi alo fatu whaaftaile whaatasi mai le nei a fiafi. Ia le bana tu maurunga o whapena ona anga le leile tua i fufuanga me se fu nga luenga o whenga iai. Alo fantu mo oi mane ainga. Lua tolu wa fusuanga malo le se fumaruia whaaftaile whaatasi mai.
se uso le mafuta mai American Samoa fautua le ngoi tano fatu se uso fa tel fatasi mai no fatu mo e mal fatua mai se le no falo ya mafuta mai le tanto tinu American Samoa fatalo fatu foia Leonardo mapo sua heiso fatalo fatu manolo se fua fa tele fatasi mai se uso au le lei ma le la le lei ma le mangi mo ngimo se uso ya lavena nai alo fatu brother fa tele fatasi mai de fu vanga le fiafi ya ma le tanto por Colombia Christopher Asera le mafuta mai se fu manuia ya le gata foi le fatalo fa ma fa fi rai se uso ya anfatamnico ma no se fu manuia panga masani o le tanto por Colombia Amelia Michael le mafuta mai se fu manuia Amelia Pina Enrico Mahensen alo fatu ma no se fu manuia ya le gata foi le fatalo fatu ya tu le pensione le mafuta mai le tanto por Colombia male tua le Radio Samoa se fulima iva tolu amoina ua lus mo le tasi minute o tel fitu singa kako mea mali yo kako pese malu dia wa boy for kam of kangor ngefiaf Longo yo uneiti no matangi lelei o se tupua olo o tau matelo uta ulelei e ui ina pongi sale fa fotu o le tae ao ae malama pea ulunga luile fetua o e molia ile upu o faiva o fiti alililo ine i e fesilingi a ita saufa amasino ai o te usita ilava uinio ulangona mana tua e malama uile faasoa ya ufi amanu ngase olea uma inatia ivao aelia ina ile ala asala utatono tai iso ufina ngalo na ouli utupua masimai ilo umanao tulimata ia olei aale tautai o isina ua maliele loto maliele vai so usese ia e alofa fa amanga lo mai wataliti mulo ungalala ua levo na iai e la fua tamase ungongo ila uva ai tua mali e ole anga salane i e maoai e o te sua le au la pauta sua tia fo itai ae malama pea ulunga lumale alititai ya ufi amanu ngase olea uma inatia ivao aelia ina ile ala asala utatono tai iso ufina ngalo na ouli utupua masimai ilo umanao ya ufi amanu ngase olea uma inatia ivao aelia ina ile ala asala utatono tai
na si fonga mātango fia sa uso ia whautua le ngoi manisi no whātunga i le nei fuivanga o le fiafi. Ia pe ona ye le tanto proklame male tautua le Radio Samoa se furulima iwa tolu amo. Ena walu se furumara 5 minute o te aili tula fitu. Tanto musika mo mana vangaruenga. Papena te lungo la wala whai le mulo sa. Ia le ngata foilea. Na tau furu o whenga vangaruenga o le nei fo ia fiafi. Jerusalem le whaangalo le tumutumu o e ono nei whaangoe noe o sa api apinga ko inamo o e la upele papa ipuleia sa teno ko ise atu ai susu e pea le whaamalama Hapiki o ai sila fauma faumina Susu ai le tama ita ia tai matua Alala tai lo peta lai ngā maui si isi Ima le mamaui a sau rutonga Opa ia nā wailo ai o ia Samoa Wanu mera tasi oe Apa ipuleia Omo onga tate piao O atu se itoe au au I bailaina Le bai ua pa atu saina I le ta elenga I pete sa Papa ua tusia oi talo Samoa Fau muina liunga o lau minisita Fau muina tau fau ia tati pangai le ngangana Samoa Oni matati a elena wa uma e tangata E asomu ai malo falelea La si ipa atu mai lunga o le maunga Si o unu e o te mimita I o tala anga ia Samoa Uai longa o e ilo tu mai matila tila Wanu mera tasi oe Apa ipuleia Omo onga tate piao O atu se itoe au au I bailaina Le bai ua pa atu saina I le ta elenga I pete sa Lava o le loto I lo tapa asino mana Le malu o bailo a le ingoa o le toa Eui ina nofo mai nu u e se a o ita o le tama le ele E ala po I lea o te ai uli ai ma o pese pese Wanu mera tasi oe Apa ipuleia Omo onga tate piao O atu se itoe au au I bailaina Le bai ua pa atu saina I le ta elenga I pete sa Wanu mera tasi oe Apa ipuleia Omo onga tate piao O atu se itoe au au I bailaina Le bai ua pa atu saina I le ta elenga I pete sa Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well.
COVID is still in our community, and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. If you feel more rental se failo antula na fabitoa mole masina anto a perila e lus fun posene wa pa uma wala lo ile tongi pe asili anto mole tolu aso i te faonga ina I so se tu ainga ta vale e ma fayona pikile ta vale mai le va lele fale olo po fangali fa pelo tanto ofisa auto i ala fua pe mole anto ile fale taliban lo o lo e fa mautu ai nga fabitoa o lo ya tanto insurance cover e te fili ba yai ina de tupu se fa lave ai o lo o le fa mama avenga e le tanto account New Zealand. Be la fosa le moana rentals e faonga le Pacific Easy pe faonga foi low credit card. Moni si fam talanga vala le Pacific Easy ile o valuselau o tasionono le Facebook le moana rentals po le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe I au malanga siasi I Samoa. O mana umie o e po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po e peo le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se fulu 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Lewa tula bale tatu temi de wanti luas furvalu minuto na ta leo le tula valu. Fa felo ima fa tano fantu le tanto proclame ya lua tolu va fusuanga. Se fu manuia lua tolu fa telefata simai le ngata fo le fa tano fantu ya ile totelo ne tanto bo pa anga pe ona ye ia Amelia Mikaele pida ene Nicolo mafuta mai. Fantalo fatu ya tu lipesione le mafuta mai so ifumanuia le ngata fo le pasi Nicolau manor so ifumanuia va apoleta kitiona so ifumanuia fa telefata simai Quindi Savelio le foi ma ubalita por clami manukau so ifumanuia fa telefata simai le ne foi vanga la fiafi fantalo fatu ya waita le antaua le ma ubalita por clami so ifumanuia waita le antaula tinanga wang so ifumanuia Fantano fatu tina mai kou si au setalia ile nei fuanga la fiafi. Taro da mai manor se fumanuia le ngata foi le sano sami se fumanuia fa telefata si mai mano foi le ngalue. Pasi Nicolau manor se fumanuia pasi fa telefata si mai ya lo fatu mo oe malainga. Sina leo se fumanuia sina Ropena sa etasi se fumanuia fa telefata si mai ya maleto tele nei tanto woman nei tanto paanga le mau mai le tautua le Radio Samoa se furulima iva tolu amo ina ua tulai male tatu temi le wanti lua se furuma fitu minuto na tale o le tula evalo. Evalo música. Your mom
Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. Awal suia ngila wa le kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu. Radio Samoa. Vivela ah. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le company o le City Car watu si tasi lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Prenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe a manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia i fale motu le lumanai. A whai fo i fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga ile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga ile equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o solulo vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Dalo fale tanto por kalame se uso ya Peter Stowers, salo fantu Peter, Anastasia fa Lili Malolo se fumaruia fa tele fa tesmai. Ya ele tanto por kalame le ngata fo le tanto musica le nei foi ya fiafi, mole manavo ngaluenga. Luz for minuto na tan le vado. Se foi a latifina e eu na poder
Pesamon mana mala cuma ya Melia Mikaele ya mai sunga ya tol mana ve misilu kisu amanisio fatu ngole dei fu vanga la fiafi atalo fatu ya Pasi Nicolau Anastasia Fadili Peter Towers ya lengata folia ya ole to telo ni tanto wom nai pa anga pi on mau mali tanto por klambe baisele tautua ile nei fu vanga la fiafi na woto se furma le 2 minute on talo le tula e val mada tali tula valu ya ole tanto pon kalambe pio na masani fo le tutua le sunga le fa fenga pasta poni fruti ya mali tanto por kalambe pio na ile tu le upenga ile loto masani fo le tanto por kalambe na ya fia fia songa fua ya o vai aso te tasi pe ona masani e pe ata leitula eva la lele oi inu ole vasa
Samoa ya mala le taina o le sua le palua vama le sula tonga ia manatua au tupula ngatala voine ia so kasemana o faalia le malu ai tile fa Samoa wana ole nanu fa mole mole so te filo malu Whawhiwhianga mai a waino awalofa tuaile tātou porkalame le uso ia Nathan Levy. Le mau ma le tātou tautua ma le tātou porkalame le nei fo ia whiawhi ia abese fo le tautua le Radio Samoa sa furulima iwa tolu amo ia pi ona masani ia tātou porkalame. A o le itaina le valu se atu le tātou porkalame na ia tātou wha sila silanga le utenu mai tau. Ia ona tātou leo le valu se le tātou tautua. Ia ilana au auna ia wana fo le tātou porkalame pi ona ili nei ia whiawhi o le tutu le upenga i le loloto. Nei tātou whasilanga leo tunu mai o le wau filifili ma le tusi o le songa. Awa ni ngalo saulo minga o le tusi o le songa whatasei ma le lolo minga o le wau filifili. E mawai whaalupenga o Samoa i sisifo tutuila mamanua o nisi o tala tu o le Samoa le langa upu o le matafa i le matai le whaingo whaalavlave pe o whaapoiponga ma liu le ususingo a inga fesila whainga o polo si i whaanualo whaalangingo e kalesia ma le tele o le ngangana whaanualonga. E fitus fultala alo na tau. Na lo fisa lava le Radio Samoa i le tolu pa tolu wono Hopewell Avenue i Manukau e mawai monisi wha matalanga wala au le lua no lua tasilima i vatolu lua no lua tasilima i vatolu pe taka iane i le shop radiosamoa.co.nz whai me yeisau oko tātou tusina. Tama whanaua whanga whau a vea ia le nei avanoa e wala au atuai le pa ia o tama whanaua whanga whau o loa lala mapapa a au iau te Roni Usila. Whaafeangainga ma le pa ia o le kalesia la mosa ua mana o mia sa tātou fisoswani i le toe fausia ina o le malumalu o le tua o le wala awan tuai lo tātou fono i le aso tolu o me le tu lae wha i le fiafi i le aso tonai o le wala awan tu lea fio mai tātou mafuta i le fiafi a teite i atu yeilo o tūsoi fua maso mātuola tātou feilua iai o le tuatusi o le tasi o Great South Road o Tahuhu. Ia pe walau le telefoni o le olua tasi o valuono, lua tolu tolu lima lua. O lua tasi o valuono, lua tolu tolu lima lua. Po le olua fitu, o no iwa fitu o, iwa tasi. O lua fitu, o no iwa fitu o, iwa tasi. Fesota e mai pe amana umia se swani fa vetailava o le laulau. Ainga sa lua fau ma tau te whaatolo wantu iau mamalu maupa ia wha lupeina. Samoa mai le amatanga e o lava i le ngā taanga tulou da lava. Ai whaasino tonu le nei wha salalaunga i alo matama whanau e mai se polo mangafa. E malu wailo mātu ainga sa lua fau i le pitonu o tawhito i Mangyangi. O le ale whaataunu wina le tātou wha moi le whaiungo le nei masina ono o wha lave le maalofia. Ai o le a whaataunu wina i le aso tolu sumaritasi o melu o lima i a tātou wha moi pei ona whaai u ngā whanoina. I le moto le tai fono se fulu ma le wha pe salo plaisi o tara i le amatele ma le wha noalo. Se nia le tai fono ma le laulau le tātou wha sila silanga lena. Leise tātou whaasili silanga Manureua Pan Pacific Strictly e fia le tai fono
o penina I fopo ma le komiti whaafoe o le manu reua pena Pacific Strategy e whailo atu le whilo inga ma le mamalu o le atunu I le aso tolu sfulu aprila a whaleono e o I le a whalevalu. Whaia lea whilo inga le Tamariki Clinton Community Center I le library se fulu ma le fitu Palma Roi I Manreua. O le nei whilo inga e talano ina I mata upu taua a wale anga I lumo le pito nu o Manreua ma lona luma na I manuia. Mau o le wha malostino a wane I ngalo le whilo inga o le Manreua Pan Pacific Strategy e pe a whai e te alala I Manreua. Tātou whiro I le lofo le tua seinia le teifono ma le komiti whaafoe le tātou whaasila silanga lena. Mana moana, awane e misia lo wa wanoe te mai moai pese pesenga mawae. A le mana moana mai moe le tu whaatasio whaatunga e se le Pacific I le aso Freile. Aso Freile nei aso lua ho me lu o lima I le Spank Arena. E na o le tasi lava le po e whaafia le mana moana. Whaatau nei loa sau tickets ia ma tickets alo ainga mo se po mātango fie ma whaamali loto. Tanga ia ne loa I le ticketmaster.co.nz ia whaatau ese tike oi mara ainga ia wa whaafianga ale mana moana. Tama whanau sa fune I tawa. Whiloa inga alo ma tama whanau sa fune I tawa o lo alala ma pāpa a ao e New Zealand nei. Vala awantu ma le whaalo alo tele I alo ma tama whanau uma sa fune I tawa. Whale tanga loa sa fune o loo pāpa a au I au kilani nei whapea. O le awhaia le tātou whilo inga I le aso whao melu o lima, aso saile I tu lai whai le a whiawhi. Tu atusi o le whilo inga o le fitu Clennis Place I Clinton Manreua. Fia tala no ina isa tātou whiso soani mo le ngā luenga. O le whiso soani mo le ngā luenga o le malu malu tā pai o le kale sia me tutisi. Whaleolo I whale tanga loa sa fune. O le telo liba e maa mai se avenga, ai mo nisi wha matalanga wha so tai mai Reverend Patrick Fenika. I le orua fitu, tolu o ono, lima lua tolu tolu. O lua fitu, tolu o ono, lima lua tolu tolu, po Reverend Willie Soloi le o lua lua, lima iwa tolu, valu fitu tolu valu. O lua lua, lima iwa tolu, valu fitu tolu valu po o tu ma ai keni le orua fitu lima tolu lima falua lima tasi orua fitu lima tolu lima falua lima tasi po o fune fe ai I tu nganga I le orua fitu tasi valu tasi o faiva valu orua fitu tasi valu tasi o faiva valu se nia le nei whaasalaunga e alo matama whanau sa fune tawa I le nei foiwanga ole a fiafi. Ya, nal paula nani e tātou whaasirisilanga lau tenu mai tau lewa man whaalano ia wala wa fwoi le whaafunga mai le tātou tenu ile nei fwoi ia fiafi. Patalo fatu le tātou porkalame ia kopo eti malol so I fumanuia a kata papa ali I whamoe sa velio whatalo fatu malol so I fumanuia ia whatalo fatu fo le uso ia lili whapoi le mafuta mai tavina tu si upu au kawola sene la meko ia male au paia ia awai motli ia mau aingo malava il kelope alo whaanga le mavae ia mau ota umalava Ile nei foi a fiafi pe ona ili tanto por klame. Juliana Smith fatalo fatu mai Otara ia le ngata foi lea me ali I alo pulo.
mai hente sena whaaftaili whaatasi mai ele tātou tautua ma le tātou proklame pei o na iai. Ia, lewa tulai ma le tātou te mile wanti o tasi minute lewa te ali tu lai valu whaatasi mai fuilana au auna sunga le whaafengainga pasta poni fono ti mo le tātou proklame o le tutu le upenga i le loloto le mele usimai al whaafonga i le whapaponga le tātou proklame tutu le upenga i le loloto ia pe o na masani ai. With no hope at all. When you touch me, Lord, you healed my soul from sin. Thank you, Jesus, for your precious love for me. When you touched me, Lord, you lifted me up from valleys, from where I was walking with no hope at all. When you touch me, Lord, you healed my soul from sin. Thank you, Jesus, for your precious love for me. Touch me again, oh Lord, touch me. I am a sinner, more of you. Touch me, Lord, I may be blessed, anointed and clean. Ina ua e pai mai, ma ave ese mai au mai valu. Ile mea sa o savani ai, sale ai, ma so ufa a moe moe. Ina ua e pa i mai, na malolo ai, lo ua nganga. Whau te tere lo mātou tū. Whau te tamā. Whau te tere lo alofa ma lo wanga le lei. Mātou whawtei atu ono lo whamaoni le aso. Lau tau singa alofa iai mātou mai li tai au si o mai li teime le fiafi. Whawtei tele o whamunianga
lau leoleonga ma lau tausinga i lo mātou ola. Ua sa mātou iei whiau mga luenga o le aso. Ani o mātou lia mai nei fiafi o mai volpongi sa. Mātou wa iele mtau tia le tua o fofuanga ma mano au ngā luenga na whai au ao. Wa whapenao na ma watu le mātou wa ai le malam lama sa mātou iai. A wo o mai le pongi sa le nei fiafi. Nei teimi o mātou lia mai. O mwhai e fo na mātou mo le mawhitanga. Ma futa ai mātou lau whanau. E ala i lau a fionga pa ia. Mātou whawhitai le tua. Me umana e whaia ia e mātou. Whawhitai le ola, whawhitai le malosi, whawhitai le tua. Tau tau singa lofa ia e mātou. Vi ia lava lau swafa e whababau. Whawhitai ono le whaolitanga. E ala ia Yesu. Whai ona mātou maua le wha moe moe. O le wha moe moe ola. A mātou ola il nei so i fuanga o Yesu mātou. Wha moe moe o le taunu unga e ola. Taunu unga o le manuia. Taunu unga mātou te maua ai le atua. Leo lai whavavau o mana e saunia e peo na o mai la upu. Nala le mātou te whawhitai e tuai. Hawhitai e su i lau soifua nei tuina mai. A wale tongi ola mo i mātou. Tangata ang sala. Hawhitai a nganga pa ia i lau teita inga. E nei asoma me uma we whaia mo i mātou. A le fiafi mātou tuina atu i atu oe. Le tuola mātou mawhitanga. Tala la upu ma mātou talanoa, whasoa ma oa o la upu, whau umai, e loa nganga pa ia me umala mātou whaia. A mateina e oe, whai wina lava e oe. A ia tu maua tuai levi inga ia toe, a mai le whatau wa ia e mātou. O malanga luenga i vi ia oe lo mātou tua. Whaavavau lava lo alofa, whaavavau lava lo sisi ese, whaavavau lo mamalu ma lo matautia. Ia toe le vi inga o le whaamanua ma le whaanitanga. O sa umai o atu lava le whaavavau, ono Yesu o mātou te talo atu ai. Amen. Wa talo whaatu fo i nei fiafi, si o tātou atunu pele Samoa i lau whasausaunga. Ma lole soifua ma umalangi ma maa. Toi te tai mai fo i le tua i tātou le nei fiafi. Tātou toe whailoa i ai tātou por klame masani o tutu leo penga i le loto. La auto ona fol nei o poni fonti la tātou teltel noa ma tātou mafuta e peona masani ai tātou por klame. Ia e whatalo whātu ma le ngang whaloalo. I le silasi o si o tātou tunu Samoa. Tupu mo na e. Ia le ngata foi leo au auna pa ia le tua. Mautou msiofo, so stovini. Me se lava nisi o lo mwhai ona mafuta mai le fiafi. Ma lole ngā lue, ma lole au auna, ma lole o staulanga. Vai o sau, ma vai atu. Fa mnui atu le tua e tusa o tiu te mawhaiwa, fa o staulanga. A ta alofa i le ia malo na i o tātou matua, na i tinam te maa. O lo whapenao na tāpua i mai. So se whaiva o alo i aisi tau mawhanau a sa moe o lava i au auna le tua. Whawhitail tau talo. Whatalo whatu i atu tau. Le suafa Yesu le tātua li i whapilpele. Whatalo whatu i malengang whalalo. Whatalo wha inisi o usum tua whawhini ta mamati nao lo i tonu o mauta ngase. Nisi foi o lo whatu o tolia i tonu o mauta malawa. Whatalo wha i atu tau. Whatalo wha i usum tu whawhine o lo mafuta mai tonu o whalpuipui. O lo o mafuta mai ia ma whalongolongo mai mo mai. A lo whale tua manga le atu i atu tau. Whengai e fwoi maltulingo whasalanga whaan malo. Lo whatele atu whamnia le tua i atu tau. Tu sol tātou polkrame le fiafi. Ia whatalo whalau whainga luenga he le fiafi. Nei polo whengai matiu te mawhaiwa mga luenga whatalofa i atu tau. Lofa le tua ma sosoni atu ma mawhiteina o tau. Leo ma pui pui o tau tono o whenga luenga o whengai ei ma tiu te mawhaiwa nei whi pō.
First time ia mai ai tute ia. Fo ia tu ia inga. Ma le manuia ma le saonga le mu. Ala le puipuinga le tua. Patalo foi nisi o le malu le tunu o lo tape el kilope. O lo au mau i sosia tunu. Ono sailinga malo. Patalo foi ia te utau. Uso mtua whawhini. Ainga. Ia mese foi o paanga al nei por klame. Patalo fatu ma le ngang whalalo. Ma lo le soifua maua ma le langi mama. Ia manuia foi le au mau ai nā tunu o lo tu iai pe fono mātou. Au mau i nei New Zealand nei. Me se lava au kilani nei o watu al nei whasala launga ma le por klame. Tātou tau whai maua whatasi le manuia o le tua. Tu sai ma sailinga o manuia na i o tātou ainga. Alofa le tua, whatu mawina le whatu tua. Sa ile i pēle malo le tua. Ia lenga te foi lea. Ia o manuia e pe on wha manuia mai le tua i ainga o le tino e pe on tātou maua. Ia na wha manuianga i le aso ma le aso. Mi ia le li. Atalofa nisi o ase si mai tonu le aitele o kilani nei o lo mato iai. Maftanga ma ia ma konfrenesi ma me uma e pe ona iai kalisia ma inga ngata foi leo no uma la fanga atalo fatu malenganga falualo este mi tu eteli o tuai no uma tu no lo au ma wai pui le tua ma ianga le lei fo fanga uma e le file mo le tua so se mea o lo fa pena ona fenga iai mfala lave ngata foi leo fala lave so i fonga nei ia familia tu le tua Fai fo e malanga mai Samoa, atalo fatu ia toe. Fai fo sauni sau malanga e alu Samoa, fa manu iatu, manu ial malanga. E fai fo stay mo muol nei fta e mafuta mai ai mai falongolongo, mai mo mai fo nei pol klame. O le tutu o le upenga le loto, fa ptol fa talo fa ia toe le uso malto fini, fa manu iatu le tua ia toe. Tu soltato pol klame, nei fiafi. Atalo fa sunga ia sau. Manga lua atu msau ni fiafi amni ele tua ya sau male ainga vi ele li ya sa tatou fenga e fo i maso malolo lava ya so vai atu ya te lo ye lava ni sin sai li atu wala watu ma tutuli atu le so fuolen mai tu nei pe o stato por clame ya lena fai lava e o mai so malolo ya malolo foi ma o msau aso nao ainga ia whape nā fui oe. Nān tātou le mafuta i fui lewa. Iaso, ia whaftei le tua. Leo te tai mai lo tō soi fua. Toi mai fui leo au na whatau wā. Ia tātou, toi mau al nei silfa inga. Mā tango fie, e ala le te inga le nganga pa i o le tua. Ia tātou por klamen lei. Pia na masani ai, tutu o leo penga le loto. Whaamunu i atu le tua i atu. Oe. Ia, o le... Salo e stemi on whaiunga fo pol klame. E sina maenga e whatau ina fo whaiunga le pol klame le fiafi. E fia whapa ia ai ma talo e foi. E whapa ia le se tasi fo o vi inga. Po se pese fo iwa. A penao na ta penaina ma pueina. Ia e fia whapa ia ma tuatu fo sunga ia sau. Ia tā mai mo stemi mo mua. Ia e tuatua i lunga o le media, ia po le au whaafonga. Ia ona saulo stemi, ia ona e maua lea po le vai asfau, ia po le whaiunga fo le ne vai aso. Ona e maua lea i lunga o le YouTube, ia manisi lava foi o platforms. E pe ona masani ei tātou i tūlanga me whapenei. E la stemi ia ona tātou leo tātou pese lea. Ia pe a uma ona whapa ia ma te talo ai, whapa ia ma tuina atu ai, ina ia whailava ma whaamnianga, ia mo le mamalu le tunu, e mese lava i la atu e fia, whalongolongo, ia ma sa iriri fo i tūlanga o musika, ia e whapena ona whaamnianga, ia te oe, ia nei fo i vi inga po nei pese, o tā pena msa unia, ia ele au na nei fatawa vi ele li ai o le fiafi o le atatu tala noa e
Le tātou mata upu e whaawawina mai po sina vahenga e leo se whaawawina mai o le tātou polklame e peo na yeil vai asupa ia. E no na tātou pueina mai o se mea tāua i le whai unga lava o le vai asupa ia. E maua mai e se mata upu po se autū tātou te whietala noa i le whiawhil nei. Ia tonu foi o le au atu le vai asfom wha mai ai pe ale mai al vasol nei. Ai o lo tātou silfia o e silfia ma o tātou loa sa tātou tala noa i aso o le vai aso pa ia, the passion of Christ. Ai na tutoe ina i tātou aso pe tasi i le aso le paseka po le aso freile lea. A le aso fiafio le stofi ia ma le aso freile. Le aso le na maliwa i Yesu ia mau atua i le sapati le aso le na ia Yesu tonu o le tunga mau. Ia ma whapena ai ona tanumia ai o ia ina ua mai ale sapati e le aso tonai a i le aso freile lea freile se ia ulia tu lava ai li amtaina le o le sapati ia o sa o na na luatu ai lea i le aso tonai o lo ia Yesu tonu le tunga mau ia mamai ai le sapati fai uteia i le astona i le fiafi. A o lo iai lava Yesu tonu le tunga mau mai le fiafi leo las freile. A o le o la i le aso sa. O le aso leo le tuitu. Ma i foi leo le a tatu o mai ai se mata upu e fa autu o il tatu ta upu le fiafi nei. O le taiao leo le tuitu o Yesu. Ai o te fia whaata waina le fiafile nei, le upule nei o le wha moe moe. Hope. Ai lena o le wha moe moe. Ai o le wha moe moe ola. A living hope. O le ale wingo le upo le wha moe moe. O le wingo le upo wha moe moe mai le upo e leni o le El Piso. O ringo se mea ua whaatali ai. Ai le yo mai. It's something to expect. And sometimes we have the assurance of what we expect. Ini stevi o tato mautinoa ai se mea o tato whaatali ai. O le mea le ta o le wha moe moe ola. A living hope. Ale nei upo le wha moe moe. Wha moe moe ola. O se upu mo le lumanai. It's a future term. Le upu mo le lumanai. Ai tai tutusa le lei lava. E le tutusa ma le upu le nei o le wha tuatua. Ai tai winga tutusa. O ale upu fo le wha tuatua. O le upu mo le lumanai. It's a future term. Ai ona la o le upu whātua tua. O le mea o le te ola i le teimili nei. Ai ua e mautino ina le wha moe moe. Le upu whātua tua e sau mo le upu e leni fo o le pistis. O le pistis o le winga. O se mea o lea ua e mautino ina i le teimili nei. Ai le o mai le lumanai. Ai ua e mautino la i le lumanai. Ai whamatala ina le winga o le upu na pistis po le upu wha whaatuatua. E le tusi o le peru o lona matau po sumaltasi. E whamai o le whaatuatua, o le whaalangolango i mea ua wha moe moe ai. A le upu na whaalangolango, a lona wha Britania, it's the assurance, o ringo le mea o moti noa, wha moe moe ai. Tangata e whaatuatua e ola le teimine, a o moti noa i ai lona, wha moe moe. I le lumana, e whamai, o le mauti noa o mea e leo vaia. O le tāua tele o le upu nei wha moe moe. Tātou tala no mo moe le wingo le upu wha moe moe ola. O na kongeki ai lea nga i le toitu o Yesu. Ma leo tau mwhaina ia manino. Tāwa vaema ia manino le tāua ia toe.
ma le tātou whaafonga, ma lau whaafonga ni whiawhi, o le tāhua o le wha moe moe. O le ola o le tangata, ai ua mauti noa i eiso na wha moe moe ola. Not just hope, but a living hope. E ei ia le alanga upu le moa ngana wha sa moe ma sani on tātou whaafonga i ei mai whaalongo i le telo taimi, whailaunga, upu foi o mafutanga ma whailo inga, ia ma mea ua whaatau nuu. O le upu e whapea, ua tau lau o le wha moe moe. E se le mānei o le upu. E whaalongo i ei. O lo maua le leima i a le winga o le mea upu i ana umona utala noa ai. Ua tau lau. O le winga o lau e tau nuu i ai. Tau lau le winga o lau o tino mai. Lau o le wha moe moe. Le mea lea sa e iai le teimi ua tuanai. Sa e hope, sa e mana tunatu. Ia o mai le aso e whaatau nuu ai. Le mea lea. Le ringa wa tau nuu i ai. Wa tino mai, wa whaatau nuu wina. Se mea sa wha moe moe i ai mo le lumanai. Whaato ama mai atu la valta atu whaamana tuina o le toi tua i Yesu. Le ngata o lona maliu. Me se lava lona toi tu le ai fia o mai istato manatu au tu ma se tau mo tātou le fiafi. Sa tātou whaamana tuina ai le toi tu i Yesu. Mai ole me moni lava usum tu va fine. Ia ke riso le ne fiafi. Ana le ai se toi tu i Yesu. E le ai fo istato whamoe moe. If there was no resurrection of Christ, of Jesus, we have no hope. E leise wha moe moe o le tangata. Leise wha moe moe ola. Mai o le me moni lama. E so se tangata te li tonu lava i le atua. So tangata wha tua ia Yesu. Mai so se tangata lava ina te mauti noa i eise me ta o se. Ola e whaavavau le lumanai. Yeah, let me say, if there is anybody that claimed to be a Christian, a whai es tangata e whai mai o iau tangata, Christiano. It depends how you define the word Christians. But it's very important, if you know, and I know, o ilo tātou tangata Christiano. So se tangata Christiano, e ta tau ona iai so na wha moe moe. Ai o se wha moe moe ola. Not a dead hope. E do se wha moe moe oti. Wai tele mo meo wha moe moe oti. But we are talking about living hope. Le tātou tala no le wha moe moe ola. Tasi lava le wha moe moe o le tangata. Talitonu. A o ola i leo langa le nei. Let me say that again. So te whai atu le upule langai tāua. E tasi lava le wha moe moe o le tangata Christiano. A ola. A ola. A ele oti. A ola. I leo langa le nei. Ua na o leo la e wha vau. Mai tau mai lau pu tāua ria. Ua na o leo la e wha vau. E a mata atu le toi tu. It begins from resurrection. You might be wondering, e leo pe o whape, o la le toi tu, e leo le toi tu o Yesu, la leo te tala no ai o te wha maala malama muli muli atu steimi. Le toi tu leo o ta wei. E a mata, so stangat Christiano, e iai lona wha moe moe. O le alon wha moe moe? O leo la e whaavavau, ai a mata atu i le toi tu. Ai ona la o lea e tātou te tala noa, ona o le tātou te tala noa le wha moe moe. Wha moe moe le tangata. Moe moe le tangata Christiano, tangata le tonu. Ai leo le tangata le te le tonu. O tātou tā ua fo'i ma leo la e whaavavau, e tau nuu i eile tangata te le tonu.
ai lo tangata le te tonu. Tangata whātua tua ia Yesu. A ola. E ta tau o I lava la o na o wha amara mlama I nātu mua mua, vaenga e wha o le wha o le tanga. E alai o na maua le tangata le wha moe moe ola. Because the fourth stage of what I am going to talk about, that is where the hope of a believer should start from there, right there. O le melo na whae o inafita a matai o na tino mai ia tau nuu lo le tangata I le mea ta ole, wha moe moe ola. E tau lau no wha matunga vaina I wha langa I le te I o le wha moe moe. E te tau ona step watu step mua mua, step lua, step tolu, se I o step lon wha. So I'm going to talk about four stages of salvation of a mankind, o tangata ola, umai fia maua le wha moe moe. E te tau ona malamalama I vaenga e wha o ala o le wha o le tanga. O le mea mua. O le mea tau o le tau salaina. Familia Roma tolu lon whai pua lusu mal tolu. Awa wanga sala tangata umalava ua le o ai I le vi inga mai le tua. Wow. It means everybody were sin. Everybody were in damnation. Tangata umasa ia ile o langa whano, le o langa whanonga. Ai na te le mauaina ke riso malana whao le tanga. Mai awa wanga sala tangata malava. We are condemned. Everybody came through the condemnation. Ui uma mea tātou I le tau salaina ma le whafanonga. Aisa, le whamai. Anga sala tangata uma. Nā u tātou mālamlama lai le winga. Anga sala tangata uma. O lo tau tala I le whafanonga. Nanga o le taui o le anga sala o le oti. Roma ono lon whai pue lusu ma le tolu. O le taui o le anga sala o le oti. The waitress of sin is death. Leoti. O leoti, o le nganga lea te utala maila apostolo. Oti le nganga winga. O le sfa moe moe. No hope. Stepu mo mua na. Tangata uma. Po ai al tangata. Except Jesus. Se vanga na Yesu na savali lungol fungai lele nei. Pau leo le tangata na savali lungol fungai lele nei. Ele yo o iai seang sala. Jesus was the only innocent human being that ever exist or live on this earth. Now Yesu. Ang sala tangata uma. Nay masisi. Ese mai Yesu ele ang sala. Ang sala tangata uma. Amen. O le tau sala ina la lea. O le vaenga lea. This is the stage that where everyone has been before he accept Jesus as Lord and Savior. Ma mawal fao le tanga Yesu. Stepu mo mole ele masisi e alor stepu le langa ngawi uma mai ata tu ki fa ngau mai lo o ko mekia ang sala atamu ang sala ita to. Na la we ma mla stepu mo mo. Stepu lo na lu. O le taua miutonuina. Justification. Justification o le taua miutonuina. O le taimi tonu lea o le wha o le tanga. O le olanga o le tangata. Taimi o le wha o le tanga. Roma tolu o lon whai pue lusu ma le wha. Ua taua miutonuina fua fo I tātou I lona lofa tuno. I le tongi ola I a keriso. Yesu, wa ta'wa mio tonuina I tātou
I le tongiola. Nga le wingo le upu tongiola. Taimi o le wha o le tanga. It's a time of redemption. Jesus redeemed us. When he died on the cross, when he gave his life on the cross for us, he redeemed us. We are whaola mai tātou. Ona lona toto o taua mi o tunui na ai tātou. Ai wani ngalo ia tātou. Na o le wha tua la. E taua mi o tunui na ai le tangata angsala. Na whamai le Roma e 5 lona whai mua. Ai taua mi o tonu, whamai o le nei ua taua mi o tunui na foi I tātou I le wha tua. O le o tātou le lei ai ma le tua. Na, manino le lei, taua mi o tonu ina I tātou I le wha tua ia Yesu. O le teimi e maua e le tangata le wha o le tanga. O le teimi wai e valawi na Yesu. A fio mai o oe o loo wali. Ma loo whaola. Ona elu ese mai loe le whaafanonga ma le tausalaina. And then you will come out of condemnation. Step umomo. Ina ua e, because you're willing to step into the second stage of salvation. O le taua mi o tonuina. Nau taua se spo. O le taua mi o tonuina. O le mea le atua. O le wingo le upu justification. Wa fola ina e le atua. Lana mi o tonu. Wa tu watu. E fai ma le tangata angsala. God declare his righteousness to be bestowed upon a sinful person. Langa leo sa wa mi o tonu, masa wa mi o tonu. O le a mi o tonu a le atua. Mai sa ia ista to a mi o tonu e pispisia. Tasi ale, teimi e ta wa mi o tonu ina ita to. Teimi wa e, fai atu a Yesu, a fio mai ai. Pule oi lo wolanga. Pule oi lo wola. A we fa mai le fai o pule, mata o pule lima le Roma lava, fai po suma le valu, ma suma le iwa, o le nei, e fa pe o na fa salaina tangata uma ile ang sala e tasi. E fa pe foi o na taua mi o tonuina tangata uma lava, ile a mi o tonu e tasi. La tau te ola ai, fai po suma le iwa. A mi o tonu e tasi ai, a mi o tonu e tasi e Yesu. O le ami o tonu e Yesu, e leo se ami o tonu o taua. A leo a mai, ua tau a mi o tonu ina ai, I tātou whamaile, o tātou ola ai. Redeem us. O le step ulon tonu, the third stage, o le sanctification, tau pa iaina. O le teimi leo la e ola I loa e tusa, ma le wha o le tanga. Whaina e maua ke riso I Yesu le se fulu tau sanga taluai. Na a mata mai e na ona e savali le sanctification le ola. Wha pa iaina e ta tau. Wa le se me ta o se maua ke riso le wha o le tanga Yesu ai alu lava e whaile mea na ola I stepu mo mua. Len tatu ta ua mo mua. Ringo sui mea uma. Mai le Roma e ono lon fai po suma le valu. Ua tu sao noa, lupu no tu sao noa ringa, wa ave seina. Ma cancel. Mai ua tu sao noa foi o tou nai leanga sala. A ua fai o tou ma au na lea mi o tonu. Lord kon nito e fitu fai mo mua. O le nei le au pele, ona ua ia te I tātou, o nei upu ua fola ina mai, le tala le leilea. Ia tātou wha mamā ia I tātou, mea uma le anga I le tino ma le nganga ia wha ato toina, lo o tau wha pa ia ina I le matau I le atua. Lua te Salonia, lua whai po suma tolu. Awana filifili le atua ia tau tau, nei le a matanga, ina ia wha o la ina o tau, ma ia wha pa ia ina, e le nganga ma le talitonu I le opumoni. Ala vaila ia upu ia la apostolo Paulo fai upu ia lua la au fai tau tua. O upu e tau mea e tātou. E te tau on tātou wola whapa ia ina.
e te tai e tua i tātou anga i le mea lona wha, le tātou ti fio o ti e maua i le wha moe moe. Ai wha mai le apostolo Paulo lua Timoteo e wha lona whai pui sumal varu. E la vea i mai fo i le li i a te au ai mea leanga uma, mea ele le ai. Ma whaaola mai i a te au, i a oo i lona ma lo, i le langi, until his kingdom in heaven. Lea te ola pe a whai olo i eke riso i lo soifua. Until se i a oo, i le ma lo, i le langi, o lo wha moe moe lea. Ma le Filipi mta mo mua lona whai upu ono. Wa o mauti noa le nei lava mea. O ia na a mataina le ngā luenga le lei i to tonu i a te outou. Filipi, wha mai lea. E wha a toa i nā i lava e ia, e o atu lava i le aso o Iesu Keriso. Po le aso e to e fio mai Iesu. E o, until the day of the Lord Jesus Christ. What is that day? The day that he will return. That's what if you may so. Alal me tang fal time lei ia ola I se o langa e fa a to ina ngā luenga le lei ua whaia le atua I to tonu le kale si Filipi mai to tonu o tātou o ola ma whaafonga mai fo il pone e ta ina tua I tātou I le aso ina I o tātou maua le mea lea ma le a tātou tala noa I le mea lona wha mai voi si wala apostolo Paulo le momote Salonia lona mtau po wha whai po tolu o le fina ngalo fo I leo le atua ina ia wha pa ia ina o tau ina ia wha ma mao o tau mai le whaitaanga mai e taitasi o tau mai loa na whai o lana lava ipu na le me whai le ipu wha mama fufulu le tino tangata lea whai mai fufulu lana ipu ma le wha pa ia ina ma le tau le leia wow upu sanctification upu wha pa ia ina e elo na so tanga elo na so ta inga ma le upu lea o le holy po le paia na e fo na so ta inga ma le upu lea saints sanctification elo na so ta inga ma le upu lea saints po le tangata paia au paia the saints o le upu fa ta tau I le ola paia to sanctify means to set apart for a special use. To sanctify is to put aside for the purpose of God. Tu ese mo le tua. Taua la le upule le sanctification I langa Kirisiano ma le wha o le tanga. Taua. Elena o le wha o leina, elena o le whanau fawina, elena o le whamau mo le wha o le tanga. Ai esele leo langa e o lai. Sa o tu Yesu fo I ona so. Ina ia tausia I la tau leo langa whapa I eina. Aina whapa mai la Yesu le Ioane sul fitu. Whai upo suma leo no. Upo lanta talo lonta ma e whapea na upo. Ele oni tangata o le lalo langi I la tau. E whai ona so. Ia mai ua muli muli ia te ia. E whaapei o au foi, mai Yesu, e whaapei o au. O leu te nofo le lalolangi, e le o au se tangata o le lalolangi. Wha mai o te le so le lalolangi au. Wha mai le whai unga o le whai upu, le whai upu e sumal fitu. O lai whai lonta ma, ia e whaapa ia ina I la tau I lau upu moni. O lau a fionga o le upu moni lea. Mai Yesu fa feo no fa paia, fa feo no la fa paia. Upu moni. Te ola mai fai tau. Ala le tai au, ala le upu le tua, te moe le upu le tua, te fai tau le upu. You are crazy about the word of God. You abide in the word of God. Wa e mau I le upu le tua.
e wha mamaina ai, lau savalinga. Salamo foi e tā vita, salau sumaleiva, ale le fai upue iwa, le fai upue walu, fai malisile tā vita, wha ve feo na wha mamā. Ala o le tau le lea. How can a young man purify his path? Toi tari a leo tā vita, according to your word. Wha mai lea, e tusa, malaua fionga. Le upu. No inge whapa ia ai tātou le upu le tua. Tātou mai lo le le step up o le stage lo na wha. E tau ole, tau mamaluina. O ne ngaro le wha solongo mai o tātou me wha. Mua, tau salaina. Condemnation. Lua, tau a mi o tonuina. Justification. Tolu, tau pa iaina. Sanctification. Wha, tau mamaluina. Glorification. Tau nuu le wha moe ola. O le unga lea e o iai le wha o le tanga le atua. E iu ai a mata i le wha moe. O mai nā ia step e wha o le tanga. Ke le koe mga o mia se wha o le tanga aisa, because you get there. You get there to your destination. You get there to your ground. You get there to your goal. Wa e o i le mea sa e fia o iai. O lea. Ma walo wha moe. Roma e walu alo na whai upo e lusu maltonu. A o i tātou lava ua iai mea wha polo le nganga tātou te. Whioi o i tātou lava i tu tonu ia i tātou. O loo wha tali atu ia avea i tātou matama whai. O le wha o laina lea o tātou tino. I want to emphasize that last bit. O ke fia wha tā waina upo mulimulia. O le wha o laina lea. Wha tali atu lea. E wha tali atu. Mai ia la apostolo Paulo. O tātou la o wha polo le nganga. Lo ingo le pui tātou le nganga. Langa o le oi le o langa lea tātou te ui ai. Mai feoi o i tātou lava. I to tonu. Ia i tātou. Afa mai. O loo wha tali. We are waiting, tarrying, wha tali atu ia avea tātou matama whai. A tali o le atua. O le wha o leina lea o tātou tino. O le wha o leina o tātou tino. O le au maia lea o le tino wha le langi. O le whale apitanga wha le langi. E sui ei le tino pala lea. Teimi tōnua lea e a matai le upu lea tātou te fia talan, le tātou te wha mawhaine le whiawhine. O le wha moe. O le wha moe. E a mata i le au mai e le atua. O tino wha le langi. Oh, let me say it again. E a mata le wha moe. I le toi tutu mai. O e na feoti o ia Yesu. Na. E toi tutu mai o e na feoti. Le winga no le tātou tala len whaetuang lela. O le alo wha moe. O lo wha moe. O le ola e wha ai a mata atu i le toi tu. E le o le toi tu o Yesu. E uma tātou wha amara maina le vanga le au nei. Confused au nei nanumi. A o louto e tu. Ma louto e tu. Pe a toi tu mai. O e na oti. O ia ke riso Yesu. Amen. Mo molte saloni am tau po fava e po suma leono. A wa e fio i fo mai le langi le li lava ma le alanga ma le leo o le leo le angusili. Ma le pua le tua. E mua fo i ona toi tu mai o e ua oti o ia ke riso. Ona whaafua se i le on ave i nā e o lātou o e ola matuto e whaatasi ma i lātou i au. Ina ia whetai ai ma lea li i le vā nimo. Ona lātou whaatasi pēr lava lea ma lea li. O le mata au purisi tianga. Te le lope te tele tonu i ai a o le mea moni e i le si tianga.
o le au whaatuatua ma le ekalesia pa ia Keriso. O e whioti o le rii. Au le aso e whio mai e Iesu i le si itianga, si itiala na ekalesia. E toi tutu mai o e nauti. O na whaatasi lea mai o le aola pe, a le tau mai e. E ola pe le teimi e whio mai e Iesu. O na wa e leo i lātou. Si tia e leo i lātou. I ao le langi o lo whaatali mai e Iesu. A le whamai e whita i ao. A o le i o ae la i ao. O leo le tātou o atu. Este min tātou o atu le ele. Au a onga le apostolo Paulo le momur ko nito mta po suma le 5. O lo a mai la apostolo Paulo le taimi e toi tutu ai tātou. Whamai e whaafua sei. O na liu ai tātou. O na ave ese leo tātou tino nei o tino pala ma tino e le alu le langi le tino ngasala. Ai whamai e whaafua sei o na liua. Suddenly, we will be transformed. Sui. Nga le wingo le sui lea. Wa wha ofuina lo wanganga ma lo wanganga I tino whaale langi. What we call celestial body. A body that will never perish, unperishable body. Ele toe ngasala, ele toe pala, ele toe seoti, ele toe o iai se meleanga. Tino whaalelangi. Amen. Imperishable ringa ele toe o iai se pala. Ele toe o iai pa iai se ngasala. O inai a mata il mea ole glorification. Glorify body, glorify soul, glorify upon us, and then we will be rapture or go up and meet with Christ. Mai tātou te whitaia I maia. Teimi tonu le a matai o na maua le tangata o lona wha moe moe. Le lava o te angai atu angai I le mea ko ngeki ai angai I le maliu Yesu. Le maliu Yesu, le toi tu Yesu. Na maua le tātou wha moe moe. E na mafua na maua le tangata lea wha moe moe ola. Ona o le maliu. Awane ngalo e le na o le toi tu. Le langa leng tātou tala noa mai le wha o le tanga. Mea na ui mai e le tangata. Ina ua maliu Yesu watalia le tangata. Yesu malona maliu ti ngā lungo le satau. Wa whai lea ma wha o le tanga moia. A o lona wha moe moe. But his hope. Na maua ina ua. Toi tu mai Yesu. Ona wha pēle toi tu mai Yesu. E leila se wha moe moe o tātou. A leila toi titi a tātou o ti ai le tāu o le toi tu mai leo Yesu. Ma le mafuang. Wa lai ona vea le toi tu o Yesu. Ma wha moe moe o tātou. Wha moe moe ola. Amen. Ua maua se wha moe moe le tangata. A ola. Ona ole maliu. Male toi tu o Yesu Keriso. Ngonga ur koe repeat kunga le mea ngālanga ese le tāua. Ole momol petelu. Olon tāpua mualo no whai poe tonu. Whape upo la apostolo petelu. Ia whaafetaia le atua le tamā o lo tātua li o Yesu Keriso o le na whanau fawina I tātou ona o lo na lofa tele upu whanau fawina born again whaoleina whanau fawina ola fau ola ai le tangata sa ola le whaafanonga mai o le na whanau fawina the one who gave us a new life, born again. I tātou I lona lofa tele out of his great love. Whamaile o le wha ua wina o le whai upu. Ina ia iu I le wha moe moe ua ola. So tue whai tau atua upu ia.
Ia whaafetaia le atua le tamao lo tātua li o Yesu Keriso. O le na whanau fo wina i tātou. Ona o lona alofa tele. Ina ia hiu. So that it will end up in living hope. Mai ina ia hiu ile wha moe waola. Ta longo la iupuia. Ile toe tu mai o Yesu Keriso na ye woti. Wow. See? Na. Wha moe waola. Pa whiona mau e tātou wha moe waola. Ile toe tu mai o Yesu Keriso na ye uaoti. Pa mai la apostolo Paulo e whata tau ia Yesu malona toi tu le aso lena toi tu a Yesu len tātou whamana tuina. Momoko nito su lima whai pua luse fu. O le nei, ua toe whaatu ina mai Keriso na ye uaoti. Ua avea ma wha polo polo. O e ua mamoe. Wa alana o taofi le vale titi alea. The reason why I gave a little pause there, in between. Langai tau te le lo loa. Malo ui loa. Fa mai ua avea le toi tu Yesu. O le wha polo polo. O ia o le wha polo polo. A o le wha polo polo. Mo e na momoe. Le fta umane an tātou tala noa. I tangata e toi tutu mai le aso e toi e fio mai e Yesu le sitiang. A o Yesu la. O ia o le wha polo polo. A le ala le winga o le mea. Te wha mtalaina muli muli. Toi titi a o i toi tātou wha mtalaina. Tā wha mtalanga. Roma e ono lon whai upu e lima. A wa a whai wa wha tasia i tātou le wha tusa i lona maliu. E wha pēr fo i tātou i lona toi e fio mai. Usum tu wha fine le li. A whai e le se wha moe moe o le tangata ola. Po le tangata Kirishana fo. O le ale eise au ngā o lona whatu tua. Le eise au ngā o la waru le lotu. Le eise au ngā o mea o lo whai le lotu. O au tau langa ma mea uma ma o ngā luenga ma mea uma o lo whai i tonu le lotu. Le eise au ngā. Pe a whapea e le aiso tātou toi tu. In other words, pe a whai le aiso tātou wha moe moe. Amen. E steimi o te whaitau ina ai, ia se mau mai le mata upu lava lea. E tā mau ai lo fina ngalo le wingo a upu ia, ni te ue whapea, pe e sa le mea o te tele atua ia, uwha upunga ia na whai atua na nei, le aise o ngā, te loa mā nei a mea umatatu te whaia. It's good to have that, a ministry, servanthood heart, commitment. A whai ai peita tō le ka le si kore ni tō le la ua oti ai. Mai leo Paulo. Leo ngā tala lei, leo ngā whatua tua, leo ngā mea uma. Si o toi wha maamla mātu le wingo le wha moe moe lea. Ma le teimi e maua i le tangata te le tonu i le wha moe moe, e po lau whatua tua foi. O le siri, o le ale teimi e mauti no ai e le tangata o ia maua le wha moe moe lea o le ola e wha vavau. Le ale teimi. Ta ua lo uloa le melea, ma lo uloa le melea. A le wha marusili, o le ale teimi te mauti no ai. Te le wha tali se i o stepulon wha lea no fta e mauti no lea o le wha moe moe. No. E te mauti no ina ua e laa i le stage po le stepu lona lua. Te mautino ina lo wha moe moe i le teimi e ta uai oe o le tangata ua wha nau fowina i a Keriso. Ua wha o leina.
o suia lo o langa. Me le se tau ai tele o le talia o Yesu i le o langa o le tangata. Ngai pule leo o e pule ala o lotu e te lotu ai. A o le talia o Yesu. That is the essence of the message of Christ, of the gospel, is for us to receive his message, receive him, talia Yesu, e maua i tātou le wha moe moe. O a whea mautinoa le wha moe moe, e mautinoa a olo e ola. Mai le aso na e li liu ai ma wheliua ina ai lo soifua. E te mautinoa ai. You are living. Why? Because you are living with a living hope. E le whapenga alwhai mai wa suile o langa ma, whanga ufouina ma, wha o laina ma. Nei mea uma, ai oti le wha moe moe. But your hope is dead. You should have all this privilege with a confidence, assurance, that you have a living hope. E elo wha moe moe ola. E elo wha moe moe ola. O le melo na lua. Ai tino mai la lo wha moe moe lea. I le taimi e toi a fio mai ei e suri si tianga. Ona e toi tū mai lea. Ona e lo lea. Wi wa a mata o na au. Sapaia ma au tango atu i le wha moe moe lea na au. Tali tonu mai e aso o uola ma au whaoleina ma au whanau fawina ma au savali mai e le ala pa ia ma le ala tele le ala umi na au sawa se i o le aso na au oti ai a leo au tue tei ma au tue tu mai leo au loa. Now I can actually see and touch and feel it. The hope. Aisa, la ofu o ele tino e le to yang sala. Menga e tau ole wa amata i ngā leo glorification, starting from getting rid of your physical body. Ai au mai le fale apitanga. Fou. Fale langi. E wha ofu inai. Langa ele mwhainga alu te tono le maa lo ke riso. Ma le tino anga sala. E te uru fale iai i le maa lo ke riso. Ma le langi ma le ola e wha vautu atu. Ma lo tino. Wha le langi. Celestial body. Ta ua la mena e lua. E te mautino al teimi lei. Ai tino mai i le teimi. O le toi tutu mai. O e nauti. O ia ke riso Yesu. Amen. O le vesili. O le vesili mo oe. E te tali tonu e iai le toi tu mai o e feoti o i le lii o Yesu. Pe e te tali tonu e iai se toi tu. Toi tu mai o e feoti o ia ke riso Yesu. Pe a whai e te oti tai au, a whai o te oti tala tai au. Ma te tali tonu e te toi tu mai. I lo wha moe moe. Pe e te tele tonu e Yesu wha moe moe ola e maua pe a to e fio mai Yesu. I le si tianga. A o leo e ta atia mai lo tunga mau. Wha tele tali e wha mai o naima moe. Talo sia e te le pei. Ma o te le pei o le e kale sia le koranito. Tasi neo whawhita auli na mafuai, o te whiololo ana i whawhita auli, na li poti atu e tito e poti mo teo na watu le tala, i a Paulo au i Efeso, a laiona tu e tusi e la apostolo Paulo lan tusi lo na rua, e ovo le tusi momua, na ave momua, na ala na tusi atu la apostolo Paulo, o le tele o meo, mea la atu tupu ma, many issues within the church in Corinth, tele issue, a le tele o ne issue, e mafua mai, wha longo ia o onga se se. Wha se se ina. O e se atu Paulo malana crew, talia tangata le upu malatala le ke riso Yesu, ai o mai, yeisi lava tangata Judaisa, tangata Iuteia malatu tala inga, tangata ele tele tonu to tu. Mafua on to tu sila apostolo Paulo, e wha sao,
Lo lātou se ona o onga se wa lātou se ma whaalongo iai ma se ai. Wa lātou tele tonu e le ai se toi tutu mai o e oti i le ali, i le lumanai. O me le usi se le ka le sia. Usi se ai za. Fa se ina e le se toi tu. E tele tonu o ye le toi tu o Yesu. Ai le tele tonu e ye se toi tutu mai o tangata e feoti o ia ke riso Yesu. A fonga laile, Korinito suma 5. Alona mtau pe suma le lua. A foi ua tala ina ke riso na ia toe tu mai na ie woti. Pe fa pe feo na fai mai o isi o tau e le ai se toe tu mai o e woti. Hawa e visiria pau. A fai utala ina atu ia te o tau, ringa ngau tau talia e toi tu mai o Yesu, na toi tu Yesu. Now you accept the resurrection of Christ. So how can you say, how can you agree that there is no such thing as the resurrection of those who died in Christ? Palongo le vai po suma le tolu. Ai a fai e le ai se toi tu mai o e woti. Po ua le toi whatuina mai ke riso. O inga, a whai le toi tu o tangata na whioti. I le whatu tua ia ke riso Yesu. Pa mai leo pou. Pe le toi whatuina mai e ke riso a ngā uko ka kongu iai. Suman wha. A whai foi ua le toi whatuina mai ke riso. Po ua wha le au ngā la mātou talalele. La mātou talai. Ua wha le au ngā foi lo o tau whaatua tua. Ue wha fonga iei upuia. Mai paulu. Le au ngā tau whaatua tua pe a whai e leisi toi tu. Ko me umanga e whai tono le tau e kālesia. Le au ngā insa. Langa leo o atu isi whai upuia. Wha malmalama me la apostolo Paulo. O le toi tu Yesu e maua le tau wha moe moe. Lo inga o le au ngā tau whaatua tua. Your faith and as well as the gospel is in vain. Why? If you say so, if you say that there is no resurrection of the saints, so that means your faith is in vain. And also the gospel is in vain. Wow. Mai wa vea foi le mātou moli mau. Wa vea foi mātou ma moli mau pe pelo ila le atua. Pe a whai le stoi tu. A wa moli mau I mātou I le atua. Na ia toe wha tu ina mai ke riso. O le na le toe wha tu ina eia. Pe a whai e moni e le toe tutu mai ue woti. Le tau talai. Tanga te whioti whaatua tua ia Yesu. Awa a whai e le toe tutu mai ue woti. Po ua le toe whaatuina mai ke riso. A whai foi ua le toe whaatuina mai ke riso. Wha lea o ngā ina lo o tau whaatua tua. Ua nofo sala pe au tau. Vai, le wali ali mai wha o le tanga. Le wali ali mai le. Upu leo nofo sala, condemnation, stepu mo mua leng tatu I nei me wha. Ile ma le foi, ua whano o e ua momoe o ia ke riso. Wow. O mai leo le apostolo. Whaipui, surmalima. A whai e ngata I le nei o langa mea tātou te wha moe moe. Wha moe moe. A whai e ngata I le o langa le nei mea tātou te wha moe moe iai. Ia ke riso. Ua sili lo tātou malaya. Going back to the to the damnation. Tātou toi fōi anga le stepu mua mua. Sili lo tātou malaya.
Sili lo tātou mālaia. Whamai a whai e sao le mea ngātou te whai mai ai. Whamai la ia lea. Ua sili lo tātou mālaia la. I tangata umalava. Whamai lo la ia le whai pua lusfuru. A ole nei. Ua toe wha tuina mai ke riso na ye woti. Ua avea ma wha polo polo oe ua mamoe. Te rope lava stemi o te wha matalai nai. Ili ne fiafi. Ia le wingo le upule wha polo polo. Ai o te toi fia fo ia ile amatanga o le mata upule ne te ia o misi ia oe. Amatanga o le mata upu. E se le nei o le outlining ai le apostolo Paulo. E me sa le mata upule nei. Tali e tuai. Ili se o mea o tali tonu i ai tangata. Sa aola wha tua mai iaiso la tau wha moe ma tali tonu li toi tu mai o Yesu. Aso whaita wina le whai mua lango e ngā le atangia mai ai. Ila amatanga o le mta upu lea. Le winga o le tā ua. O stepu i e wha o le tanga. E le te i o le wha moe. Mua aui mai Paulo le tala le leina ma fuai o na wha longo tangata ma wha o leina. Wha nau fawina o la tau nganga. Mai le amatanga. Le ausoe. O te whailo atu i ate o tau. Le tala le lei. Na fola ina atu i ate o tau. Ai se ana e mau ai ke riso. Ai se ana vea i oe ma tangata whatu tua ma tangata whanau fawina. Tangata o mau al wha o le tanga. O le tala le lei. Simply the gospel. The ministry of the gospel. That someone pass it to you. I se sina abatua le tala le na mafua i ona e alu ese mai le whaafanonga. A stepu lona lua. O le whanau fawina. Ta ua mi o tonuina. Amen. Whaalongo lau toi whaawawina. Whamai. Le tala le whamai na fola ina atu i ate o tou. Na o tou talia ina foi. O lo tu mau i ai foi o tou. Ila. Ili tala lelei, nau sui ai o tau o langa. Whamai ua ola ai foi o tau. Sanctification leon tatu tala noa e nei. Ele ngata na maua ili tala lelei, whanau fawina. Justification. Maua le whao le tanga. Ai whamai Paulo. O lea foi na o tau ola mai ai. Sanctification. Ola mai ai e tusa o le tala lelei. E sama u tau sui ai. Na tō ui mai ai le sanctification, tō ola mai ai se o langa pa ia ma se o langa tausi le tala le lei. But now, you change your ways. Mai ola ai fo i tō. Pe a whai tō te tā ofi mau i le mata opu, the doctrine, le o onga, na fola ina atu e au i ate o tō. Pe a whai o tō le ta lifua. A wau tu ina atu ia te o tau mea mua o mea foi ia na o maua mai foi au. Na maliu ke riso. Ma sui o ata atou ang sala. E peo na tu sia na tanu foi o ia ma toe tu mai i le aso toru e pei o upu ua i tusi. Fai Paulo e prove aku i laulia. Vaku se prove. E prove at le ria. Na toi tu mai Yesu. Ai li o atu le loto me o montatu tau. Toi tu mai Yesu le fa mai. Na fai loa yo ya kefa po petelu. Na fai ngo na fai loa o ia to lima se lau o so. Na fai loa o ia tina, na fai loa o ia. O toi tu mai o ia. Fa solo e ale o tal no la apostolo Paulo. E pe e tota ma i la apostolo. Ona o le sui o le o langa o le tangata. Dramatically change because of the wrong doctrine, wrong teaching. Fa fita uli fo na le tupu te mine. Tele o onga i e whewai. Tele o onga i e te whaalonga i e lunga o le media, fai tete.
I'm not talking out of any judgmental. I'm talking out of, humility and peace. And I want to exhort you. Te mara e wha malosim wha ma whana ma so soani ia toe. E le tali a ina uma le tangata e potolo na ma whau mea uma. E ofo I mea o te whai etuai. A e loa e out of line mai tu spa ia ma uma le upo le tua. Awale, don't take it. A whai e te iloa o le au ngai lo soifua ma o le au te a watu ina mau ma moli mau mai le upo le tua. E wha mau ni ai. Then please take it. Take heed of it. Take heed of the word. And take it and use it. Bless ai lo soifua wha le nganga. Amen. Na. O Yesu o ia o leulu ai fua. Jesus is the first fruit. O le wha polo polo o e momoe. La mea le nta o Yesu o ia o le wha polo polo. O Yesu o se tangata mua le noti na maliu. Aina toi soifua mai. O lo soifua pea. E le o toi oti. O le ata le nae maua e le tangata. E toi tū mai. I le ngā taanga. E te toi tū mai. E te le toi oti. Wha wau e pēle mawhitanga mai Yesu. E wha vavau lava. O la salo, e le o leo lua I fua le nā. Pei o la manatu o nisi. O la salo, e ui na mua toi tū mai a Yesu. A wana wha toi tū na wha tū lai mai e Yesu. La salo mai le tūnga mau le aso tō. Na I leng tātou tā hua. Ai aso sāle lau pama. Ngai saua ia le tusi na Ioane le no whaite o mai. E ono aso. Talu mai le aso na toi tū ai. Se ia o I le aso o le pasika. Na toi tū ai la salo. Ringa amata mai le aso tō nai. Se o le aso freile. Na whaasa tauru ai Yesu. A o la salo. E ui na toi tū mai. Ai na toi oti. Toi oti e tusa ma wha maunga ale au skola ma tangata tusi. Mena toi ola I ala salo mo le valu tausanga. Valu, pe iwa, pe se fulu. E valu tausanga fa mai o le umil na. Toi ola I la salo. Na oti lola I alea. Toi oti. Na salo. A o Yesu. O le tangata mua lea. O ia o le ulu ai fua. Na toi tū mai le tūnga mau. So now we're talking agriculture. Tatu tala noi mea whawhai whātuanga. Toi tū mai le palpala. O Yesu o ia leo le whatu mua na tutongo mai le palpala. Pēna toi tū mai. Rose from the dead. Me whela ngai ala ina whai ngō o ia o le ulu ai fua. O ia na toi tū mua mai a. I tangata o malawa ia o le atoe whiola mai. I se teimi le lomana. O Yesu o le ulu ai fua o le selenga tele o le asau. A whaila I ei le ulu ai fua. O lo loinga I ei le selenga. Tu nā maanga whaiutei e lato whatuanga. E tolu vaenga. Tolu vaenga o selenga. O le selenga mua po le ulu ai fua. Whapolopolo. A vere se fulua I le malu. Ma le au salevi. Lea e whatusa I a Yesu o ia ole. Whapolopolo. O ia ole. Se fulua I a le atua. Mai e. Na moe le tunga mau. Tu loi fua. Mo mua te tu Yesu tangata uma.
A whai e ele ulo i fua. If there is a first fruit, there must be a big harvest that is coming. E ele ala sele tele. E sau. Sau mulmuli. Sau a whea. Ale e le ata le ae na maua le te minto e tua Yesu. Na ile evangelia Ioane. Tatu twaitau e vai aso le la noa. Si tala tu tatu leina. Mai sau manatu. E matau foi i tangata Jerusalema sai tu tonu Jerusalema na toi tua le te minto e tua Yesu. Na ole tua e fai mai se ata. Si fate le tonu ai tangata fatu tua ma tangata ia il na taimi. E fa pena hoi tātou. O le toi tua Yesu. Ai toi tu oi tangata fa mai nei tangata pa ia tangata fa tua luinga nga tangata fa tua tangata theotio ya ke riso Yesu o le atalena o le selenga tele le lumanai mai tolu vaenga se o tatu fa mal la mai na tiri le vaso fo tolu vaenga o selenga tangata yuteia momua o le ulu ai fua lua o le selenga tele tolu o le selenga e to ulu. Selenga tele, la uai, i le seito i fo le seito. Ai me to ulu, fa maltu la fono i uteia. Awane i toi pikia, awane i toi o mai i toi tae, tu umena. E fai ma tangata, ma titiva mai o matu oti. E o mai e koleki ma ave fai ma la tau. Tolu fo i la i toi ngā, toi tu ia tātou te tala noa ai, leo tātou pa i le vaenga mua, awa le toi tu momu, wai lua toi tu, se o tātou tala noa i le vaso lea. Ai fa mai tā nielu, toi tu mai isi le malaia, toi tu mai isi le manuia, tā nielu, tātou suma le lua, fa mua, ala tātou tala noa i le vaso lea. I le uloi fua, big harvest, por selenga tele. Ia, matoenga o le selenga. O le alo na whauingaina. Ia tātou toi tua tolu. O le toi tua mua. Tala atu le tātou leina. Le usau tātou walau mua. Talofa le tātou walau, talofa. Nā poni. Nāwha Jacob. Malo soi fo maua. Malo soi fo lo sunga. Ia leri. Pakai whai le tua e ngā, mai aso hoi sa maroro. Ia. O e walau mai a ua, te walau mau lai whaila whono. E ai whamaru atua, te loanga ngai sai dia mai tātou Paul Kalami. E o loa, e takai sepsi tau fiksi dia pai. Okay. Te kai o. Ia, ai mai e ka whaasua ni atia. E leri. E whaua fionga pa ia le li i whaasua. E ka whaasua pa ia le, e na whaasua mero sunga le kusa voma le tika ko whaasua. Io, tātou pa e vo i tātou mei o le tau amil turuina ma le. Ia, le uwha popo e maliskasi. Ia o le revelation a mai le tuan ngiva, ia so le uwha popo e male kasi mua le uwha mua. Maka mo kienga le whaasua ni atia ia. E pole a le, e mai o ka ngaka e maka ukia mai. Ai le ui ala ia e ka kire moa le o le whampa. Wa fui o kako ngaluenga lo fai pe foi ka whaasua ia. Ia pio kera koe, kere ngaluenga e fai ia a leo langa rai o rai o rai o la le o langa kuai ia. Mari. Pe o le nga inga ka whaasua. Ako foi nisi o whaafonga mai ni. Yes. Inunga ni ala le ia. Ele o le o ngaluenga ki o rai ka mulmo. Mari lo. O lo kalia le o lo kalia molo ui o ala ki. Kalia ka kanga ia tu iso. Ia leli. Yes. Mai ui. Exactly. Talia maola ia elo talia ah. Ele tem 12%. Yeah. Amen. Amen. Not just a Sunday Christianity. Yeah. Nah. Everyday life. Yeah. 24/7. It's not easy, but you know, meditate upolación pele tua ya soma. Yeah. Yeah, fa popo fo ya fa makale le dia sion fa makala kala ya fa makala le dia kama fo nga I ke vi uma ka ke a. Yeah. Ya fa pina ku mau ya te ya. Ya o ki fo nga ki apo. Ya mo risibio. Ko ga como ki mo.
Le olo faz por ele filia kako. Yes. Yeah. Até na faz olo su. Le malusia le o tonu ngai ro. Ah, ia le. Aftai jek. Mai fa so le fiaf. Ia lo fatu. Ia, le ko ki ka ko pese fo. Ia. Ia, lo fatu e. Ia, fa se fo. Fa. Ia, fa talo felicita su lau, talo. Talo fa poni. Talo fa. Tonina. Ia. Alo la so fu, ma lo le on sai. Ia malo fo so fu le su, fa sai fo mata upu mana ia nei tu la. Ia fiafi. Ia li. Ia. Malo lava i rau sunga mo le whaamalamala ina o le na fionga ne tua esen mana i o mata upu nei fui tu la o le po. Tai. Ia o au ia e sau fesili au te whaafitai tie le lava i. I le awa i aso ma le awa i aso le awa wai mai o fionga le atua ma whaamalamala mai. E o fui tu sisi i e whai tau atu lava o lo tau le leila o la. E ia i le atua. E via lava e lango lau po lami malo lava ai via lo fangele tua san ko ai pe le ola mo tai e tina tai lava ia wa lava le fionga le so ni mo au lava ia le o te fia na o mia lava so ni fionga le tua ia o le mala wa tu le ia lo fa tu manuia nga le po fa pe foi sa o tu ma le po ia tai lava ia tina ia le tu tatu pese alo va te le atu ia fa se foa ciao ia lo la sei foi se talo mo le manuo le fa te tali si sta tu lau ia ai apena ona praise the Lord. Ja, o te loa o le I tono le. O le tono le a fo o le. O lo I tono le. Oi, le il tatu wala au. Ia, tu le avano il tatu wala mun muli le ia ona. Tai lo le o le tatu pesi. Talo falava. Hello. Talofa, ia. Palo lava pai proclamen poni. Talofa oli, o mo yotina. O le la ma viva kai le lava pai me ta wel vai ngorom ka upule. Malo. Pai ia ma. Malo lava, yotina. Ya, sa mo mai lo la. Kia le ma ka o kia le fio mai pa fio le alo le tua. Le wa suye me ka o ka ngaka ngai la lo lang ya. Ali lo. Awai e mongi la pa ma o ngi so wanga o ka ko ngoi. Anga le suile ko ko a nga o papo. Yo ka be ka pe ni po pe o se to lo. Ali lo. Awai se ma ka o pio le o mai le alo le tua. Ya. Le wa suye ka ko ka ko. Ka kele o pa pia me o kongo ka kila ngonga le lopo le tuela lang yung kangaka. Au mai pa pelo ngalo pele ko ka si mongi lo sa nga po ano ko ale se po na ke. I pa se ngalo alu ngum ka pisi le yung ale tua. Awa ese mongi pa ma u ila ngi vai ka le fa ilonga ingo le history kai mi maliwa ma ko e pio mai unga mau. Ma ilo sa wa le ya se ka ola le se se tau pa pe. Ali wo ka ko ro ni le bong ni le lang ma le lang. Mo pa ingo mai le ka ko pi lo ye lo me ta ka ko ye mo mo. Yo ya ha pa le lang ka pa ya lo pa la lang. Ai mo ko se ai mo va pe. Ora me wo se ai me la wo ye la. Ai lo la ka si le mu mo ko ma po pa ka lo ye. Ia kari kongu nei wopo ka whape ngāle mapu kai tikai. I te pārtanga ngā mai whape i tu mang mālo kunga maumare. Male maliu. Male sā kaulo. Ele ia te a kua whape a peo le kua le wa melo ngālo pa ia. Tai a te oltina, ia, mālo lava, toi tātu toi whilo e lewa i aso whapetai mo le whasoa i a te oltina oli. Alofa te le atu i a toi.
Ia whaktai tere lawa sunga mamta sili ngai po masango pie. Ia, lei, ia, fa. Mania le tua. Ia, so foi ia. Fa se foi. Ia. Ia fa talo fa tu lista tu la, talo. Se foi mania. Não sunga taperanga. Talo fa la, oile sa no fa mo. Ia, o no le mo te fun. No. O noa? Ia, malo se foi mania sunga taperanga. Ia, ta no malo finanga. Esina o fa popola titi la vai. E tu sai mala o fa longo atu ni tau. Ali. E esena matango fio fa soa male. Ta o ku mai la sunga fa fenoma. Sai. Ai o te fia fa popo atu li vai male. Iana a belo fisiki. E fa APR. E tātou te tari tonu lea fio mai o Iesu, i le whaola ina. O i la tō o e mua. Na tō tū mai o e wot. O le fisirina le na whaonga ki ai. Be te tele tonu e ese tō e tū mai o e na whioti. O i leli. Masa ana le sili. Pe ese tō e tū. O tātou pe a whai tātou te whioti ai. Tātou whioti leli. Ia sa o le poni le fisiri. Ia. O la o tali ai. E iai le tō e tū. Mali. A wafo i o lo fetala i le fio ngā le tua. E mua fo i o na tū mai o e wot. Ia. Na. O i leli. Ne na whai tau ane. A mo te salonia. Ia. Tau pe wha. O na mai le lo ma fau fau. Tātou i e mumuso e whiot. Ai lua lava manga o le mea leo te fia watu on. Ia. O le oti, o le tangata o oti o i leli. Ia. E iai la lona wha moe moe le aso le a. Nea e mua fo e o ni toi tū mai o e oti o i leli. Ariela. A o le tangata e oti, e le aiso na wha moe moe i le taimi na ola. E mafuta i leli. Ia. E le mawhaila o ni toi tū mai. Ali. Le ala moni e lau sau nuanga. O te teri tonu, ma wha maoni. Lano le tonu le fionga pa ia le atua. E mua foi o ni toi tū mai o e woti o ieri. Ali. E le ki la manga o lau tarano atu whao popo tu lava i lau mta upu nei e fiafi lau sunga le whawhengi. Wha mai lo ma fau. Whataita inga, whataita i tēla ia tea. Ia. Wha mai lo ma fau. O te whewhe oti. O te muse oti. Ai sea. Ai o te whaamu ia foi la au ia i la tau. O le na oti o i leli. Ia. O te whaamu ia la i le o i la tau na mua fe oti. A lai leli. O le winga o le manga o la ofisi, o la utala le whai atu. O te whaafetai ai le atua. Te leo le avanoa le au mai. Mo tātou. O le tio, o ia whetalai le a fionga le atua whapea mai. Amo ia le uti. Oti o i le ri. Whalinga su wha, whai po su tōt mane. Ia, amo ia le oti o i le ri. Ia o tātou lea e oti ai le ilo, ia se wha moe moe. Ia, ele mautinoa le wha moe moe lea. Ia o lau wha popo na o nang lena o wha longo tua mai kuto ai lau. Tai e toi, leuso. O sanga lau sunga whawhenga. Wha tai tele lava o lau sina o wha popo na. Toi foi lewa iaso. Ia, wale leiponi. Ia, koplesi, ia, whaase fua. Whaase fua. Ia, se fai statu talo i le. Tatu pese asau. Ona tai lea, ia vai pese teimi e tali el tatu o lau whaftai le tu el nevi inga. Tai fo i mea lofa mata leni. Ma tu talo ai le tu inatu i lungo lenga. Wale le taina mwhaafonga i au tangata talo ina i whapa. I e lo suafa i Yesu. Ia vi i ai oe. Awani mosu matu vi inga ia vi i ai oe lo matu ta ma. Ia o lo matu ta talo lea. Ia vi i oe whaavau whaftai tele Yesu. Ameni. Ia se whaafonga mai si tatu pese i ono whaeleo tatu talo e. Whai ul tātou proclame. Tai sau.
Ya, vi le tua, ya mes popo mole vai. Ya, vi le tua. Yo se pese o leva no fatul nei pese o vale. To ti tol sulta usanga te alun fatul nei pese popo fof to a liu le olanga ile lima, mai lo le tau o le pati. Ave le vi inga ile tua, ai ta puai. Mai salamo e fasu mo le fitu. Pati o to lima o to no uma, ma ala langa atu ile vi inga o le tua. Se le matango fi. So e whamanuia le tua ia te oe, ia po lewa yaso, ia sau tātou pese e lunga le YouTube, ia na e whaafonga le iai mai mo iai i le MTV, ia pe auri atu soloma se malosi, ia la tātou whai, whaaftei vol sunga ia sau, so sai foi ma le so ani ma le fiafi, ia ma le avno am whai fōna ngā lui whatasi le fiafi vi ia oe le tua, whaawina po kalame le fiafi, whaafoi atu le vi inga i le ia te oe lo mātou tua, aftai le tua i la upu, talo i whai mwhamunianga mo i mātou uma la upu na awina le fiafi, talo fo i avea lava le nei vi inga po le nei pese, whapena na whai mwhamunianga i loto manganga o tangata, e mawai so vi inga, ai awani mo se vi inga o tangata, whamunuia i sio mātou tunu, mawani tō whanga mani mālo longa file muli nei po, maua se vai aso manuia, ai vi ia pe oe whaavavau, o le te talo le ala ia i sulu mātu li i molo mātu whaola. Wala awa tuai. Amene. Ia, tātou wheloa i lewa i aso. Mo nei teimi la o tō auna nei poni whonuti, whaso i fuia mo nei teimi. God bless you all. From valleys, from where I was walking with no hope. Ina ua e pai mai, ma ave ese mai au mai vanu. Ile mea sa o savani ai, sale ai, ma so ufa a moe moe. Ina ua e pa I mai, na malolo ai, lo ua nganga. Yesu faafetai, I loa lofa ua o wolai. Ina ua e pa I mai, ma ave ese mai au mai vanu. Ile mea sa o savani ai, sale ai, ma so ufa a moe moe.
malosi ai Whaau mamamai Touch me again Oh Lord, touch me I am your senior More of you Touch me, Lord. I may be blessed, anointed and clean. Pahima Yesu, Towe Pahima, Ile uwanga sala. Olo pa imai le alie o te malo si ai whaau mamamai Olo pa imai le alie o te malo si ai Whaau mamamai More of you Touch me, Lord I may be blessed Anointed and Samoa Tasilima ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima ivatolu Amo Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasausaunga Samoa. Tasilima ivatolu amo Radio Samoa. Yeah.
Jesus, hallelujah. Chapati Josibari, Chapati Lady, Ina, Pati Pati, Otolima, Otro, Umalava, Malari Ina, Maria, Alanga Tuia, Ile Tualetama, Alanga Maleo, Osa Oto Sana. Alanga Maleo, Ola Fia Fia, hallelujah. Shout aloud, sing Jesus, hallelujah. Clap, clap, sing Jesus, hallelujah. Alanga Maleo, Ola Sa Oto Sana. Alanga Maleo, Ola Fia Fia, hallelujah.
Ole simfonga matango fia lo foi pese al Oski Band. Marisi no fatunga pe ona e fole ne bangla fia male tawalunga ile na ole tanto por Colombia Michelle tutua ya al sunga le fa fia ngainga pasta poni fo ti fa tasi fo male tanto por Colombia ole tutu le upenga ile loloto la tu fo male tanto por Colombia le na ile sunga fua ole va yaso a sau pe tanto moblia. Sola masemalo si mai le tu mau o manatu o le ata volunga tuai male tanto por Kalame ile nei fuwanga o le afiafi ia male tautua mo le atu le nganga o le whapte tele ile tanto tenu ia le whata si mai male talieina o le tanto tautua ilo moota malaulawa anga leile atua ia i malo longo le nei po ai mei sei foi ia por Kalame whanga solo le nei yaso ia whapena foi mawhiamunga luenga peona masani o le tanto tenu. Pero ile tatou le solulu ile lofa maranga le lei o le tua sau se fanua seu fa soi foia. Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Fire